Amiwa ne Reverend Musansa Jikoma. Mukipwiro kya Evangelical Church Momonji kabiji ntangiziro kipwiro kya Kivuku Local Church. Barongo betu asha intange ko byambo byaipipa byotwa yukisha byahamba pamambo arusanko rwankambo yetu Yesu Kristu mubuku wa Luka chapter 24 tangeko tumavelesh ana nangwatan bino pajuba chitanshi ja Mulungu kumakya bahire kukirende kasaba senda binunka burongo byoba nengejeje jimo kabijibata bata inajibwe jaru mukako kara kukirende bino byoba tuereremo kechibata inemo mubiji wankambo Yesu ne byoba imene na kukumya na mambo akino talai bana barume babichi baimene koba ji bivwaro bibekauka kabyoba ubire moyo ne kukunyika birungi byabo panshi aba bana barume be bambizire amba musakiraka mubafu kechi uji munone wasanguka vuruka ebyo mwambizire byo akijinga mungarire amba mwana muntu kya mufwainwa akasororwe kumaboko ababi ne kupopwa kabiji mujuba jabusatu ukasanguka twasaka kutarapa mambo wa kusanguka kwa nkambu yetu Yesu Kristu kitanshi kujibintu bisatu yotu wakonsha kungwa Yesu Kristu watererwe mba mupurushi mukimye kya kusemwa kwanje watererwe mba mupurushi wabapano pantana mambo jarero mumuji wa Davida mwitusemenwa mupurushi ya Kristu nkambo tusekerera na mambo akusemwa kwanje kechi kuperera tu pakusemwa kwanje konka umvwepo aperejire umvwe kusekerera kupuruka kwetu nebupurushi bwanje ingekechi bwaingira kintu nangu akimone mambo inge waperejire tu mukusemwa kwa kubura kuingira kyo wasemenwe arwa rusekero rwa kusekerera mupurushi ingekechi rwitu ingizira kintu nangu akimone kujibintu bikatampi otu akonsha kumvisha Yesu Kristu bamunengejeje kusemwa hapa no pantanda mukubamba akafwe kufwa ko kareta rupurukiro ku bantu nanchi twasekerera mwenyi wasemwa mambo kyo areta kyazinga parutwe keke akukura abantu mu rufu rwanje umvwe nkambo yetu Yesu Kristu kabiji waperejire tu mukufwa kwa kubura kusanguka inge harwa rusekero rwetu rwapererera inge kechi rwarumburukane mambo ne bana banju babwanga kechi basekerejire pakumva amba wafwane rufu rwanjuri baretejire buranda rufu rwanjuri baretejire bumvu rufu rwanjuri baretejire moyo ku bantu be bajokorokere ne kubo babe bamwenemba bahenderenga na uno Yesu na michima yabo kasaya chinchika kasaya jina rusekero kasaya ketekera muyaye burume bwabo bonse bwajimu yaye pano pakumva amba wafwa kibarengejire kuyana kufyama mukubura kumweka kuboba abantu boba jinga nabo pakyo kya kimyene mambo kibaretejire kurangurukane kukumya ntangi wetu yetu aketekejire wafwa tusakubaka nanchumvwe barongo bam kambo yetu Yesu Kristu waperejire tu mukufwa nekino kimyaka sakzi mukirende 2000 years ne 22 myaka peuru kwa kubura kusangukane umvwe Yesu Kristu waikara pamona boba bairenkuwa boba ketekejire kara mu bantu bafwire kara birende byabo byakuruka nebikupa byabo byabora umvwe ne Yesu Kristu naye watererwa bumvu ne buranda kubonse baitabira kabizine kwitabira ne kumuketekera ingeke chikujimu yatwe bane mambo kuba twaketekera mufu ujimu birende wabura kuba kintu kya sorora muingiro wa kwitwa shane nanchikina kintu kya busatu
ke rusanguko rwanje wasemenwe amba akafwe kyakine wasemekerwe kabijine kufwa wafwire mwingiro wajinga murufu ke mwingiro wakwikira mashi yanje neyano mashi omashi arubukuj neyano mashi omashi arupoto o apotereko mieo mikoka mitundu yaba pano pantanda kwibarura ke bunonshi bwaresa shanje kwibarura ke bunonshi bwaresa tata kwibarura ke kisemi kyanje kipya kwibarura ke bantu bomi bapya kwibarura ke ba mu bufumu bwanje bwakukumya bwa myaka n'emyaka nanchi pabino bisatu kituretera kusekerera ne kusangarara ne kukirapo mba kine wasemekerwe kine wafwire mambo wasangukire nanchi rusanguko barongo bami kyo kine kishina chikatampe kia mwingiro wa Yesu Kristu kitu mweshamba kine wajinga mupurushi wabapano pantanda bonse mambo wapurusha basemwa barenga mambo bafua pano wahingira mwingiro wakwiba purushamba bakasanguke ne kuikara murukumo rwaresa pamoni aye mwini ne kuikara mubufumu bwanje ne kuikara ke bantu banje ba miaka ne miaka mubuno bufumu wakukumya bwaingira pano ku bintu bibi jinango abisatu byo twakonsha kutarako twaswira ka atwebamba Yesu Kristo wasangukire kuje bintu byo twaswirako twaswamba Yesu Kristo wasangukire mambo byabungauji byambizira zimomba ukasemwa ukafwane kusanguka kiyukiro kimo kya soroka mu buku wa Yohana chapter 1 17 kuyakurutwe wambamba byonka byaragire Yona munda ya Jisabi byonka byaragire Yona munda ya Jisabi mo basatu ne mwana muntu wafwainwa ukarara munda ya kirende mo basatu ne kusanguka ukasanguka akie kitu kwasha kuyukamba byabunga uji byajiko byambire na ngovu ne kwawira jimomba ukasanguka twaswamba byambo byaresa byobije byakine kyakine wasangukire kabiji kikwabo twaswamba wasangukire mambo ne mwine Yesu Kristo wambiremba kasanguka kakundura inonzubo ne kwishimika mu basatu kyarumburuire mbaka mukona una inonzubo mukango na una mukangipaya binonkarara mukirende mo basatu jabu satu mwanka sanguka twaswamba kwamba kwanje mwine kwa jinga kwa vuru mene rusa mvwe nafu ankasanguka nanchi twaswamba nkambo wasangukire mambo ne mwine wikirumburuire mbanka sanguka twaswamba wasangukire pakutanga kubuku wa Luka rero baine tubakerejire kupirende kyanje kumakya mujuba ja Mulungu bataine mukirende ufwamo batwerere mwaragire kutana ufwamo kabijiba bamaraika bo bataine saba ikarapa jibwe bebe puijemba nanchi mubena kusakira ka mumi mubafu nanchi Yesu wajimumi nangwa watwerere mubafu sazi na bumi ne abo abumi bwanje bwa musangwire kurufu ne bumi bwa shanje bwa musangwire kurufu kine Yesu mumi mambo bainetu bo barongo betu bo bantu ba ire kukirende kyanje kutana ufwamo bamaraika bafumine muyuru na burume bwaresa bwaragire kirende ne kumurupuramo ke mumi bashimwinemba mumi bo bamaraika bamwekere pa kusemwa kwanje bambire mbakange mube moyo ne kubakafunga mambo tarai tuimuretera mambo awama arusekero rukatampe akekara ku bantu bonse mambo jarero mu muji wa David mwitsemenwa mupurushi ya Kristo nkambo ne kwimba bamaraika bamwekere munjita ya bamaraika muyuru ne kwitabija kwamba kwabo ne kwimba nyimbo ya kumupopwerere kumunemeka kyakine wasemekerwe bo bamaraika be bamweka nepa bamwekere ne mugeseman kumutekenesha Yesu Kristo ne kumwekija muchima mu mirombero ya jinga naye
kumwita bijamba kosa chinchika kafwe kyakine wafwire kabizine kusanguka wasangukire ne kumweka bamweka parusanguko rwanje bamaraika kwita bamba wasanguka ne kubura abantu mba wasanguka kabura ibana banje babwanga byoye babujire amba nkasanguka batangire kungarire kyakine wasangukire kabiji twaswamba wasangukire mamba ba mwihuru bo bamaraika byo bamumwene wabwerere mwihuru babwerere baburangana ku bantu bana banje babwanga batajirenga mwihuru pakubona byo aya beba bujiremba byonka byo aya byo akabwera nanchube na kwita bijamba wasangukane kubwera mwihuru mo ajinga aba bayukire ba mwihuru wa ya pantanda bayukire ba mwihuru wafwa bayukire ba mwihuru wasanguka bayukire wa mwihuru katwere mwihuru basekerejire kumutambura ne kutekenesha bana babwanga onka mambo umvai barongo bana sekera ine kusangarara kechi mwahitabira Yesu mufune kechi mwahitabira Yesu wimurengesha bumvune kechi mwahitabira Yesu wimurengera kukakirwa ne ukankamanane mwahitaba Yesu mu wapusana na majina abonse baterwa na majina abonangwa buneme awe Yesu wasanguka ke Yesu mu obe wa Zambia waitabamba Yesu Kristu ye mupurusho waitabamba kino kyaro kyabe na Kristu Zambia ke Christian nation mwaitabira Yesu mu sekera haine kusangarara ne anwe baba biroro ba Muzambia sekera haine kusangarara mwaitabira Yesu mu wasangukire ane bakafurumende wa Zambia sangarara ine kuketekera ne kutwazizira rusekero rwenu mambo kine mwasara Yesu mu kwikara mupurushi mwina kino kyaro mambo twasara Yesu mu aneba kipwiro kyankambo kosai kuyatwara no mambo mbena kusapwira Yesu mu kine wasangukire kubafu Yesu Kristu wambire kwiyo 1 Murumwa Ekisho chapter 1 verse 18 tarane mu bino nafwire bino ne mumi wa miaka ne miaka njine na baki bakurufu njina baki bakarunga ko kumvamba wakundura bufumu wa satana kechibukoba kintu be Yesu Kristu ne Yesu Kristu kirobo Yesu Kristu kashinde Yesu Kristu mum Yesu Kristu mpulushi sekerai ne kusangarara tuikale bantu bakasuruka bapemenwa pajuba ne pajuba kambwe mupeshe kwa santa pakutereka kubyambo byanje mujiji na ja Yesu wasangukire ye mum nerero amen.